hocam görevinden istifa etti. Üniversitemiz için çok kıymetli görevleri yürüttü. Çok önemli işleri imza attı. Bunların en başında kendinin de ifadesiyle tıp fakültesinin imzası geliyor. Hocam gerçekten önemli işlere imza attı. Kendisine üniversitem adına çok teşekkür ediyorum. Sizler adına çok teşekkür ediyorum. Tabii ki kendi yine üniversitemizde birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Üniversitemiz bardağımızdan şu çok emgeliyoruz benim. Dünyanın 800 üniversitenin arasına girdi. Bu yılda 24. yılı 500'e gireriz diye maksatımız var. Ben şu hizmetka tuğra görüp dayınlagan iki ülkemizin yetekçilerine ben tereң razıçılık bildireceğim. Kamkorçular kengeşimizge, anan sizlerge. Çok işler yapıldı. Sayın Bakanımız bunu dile getirdi. Ben tek söyleyeceğim, bunu ilerletmek lazım, taşımak lazım. Asılbek atamızın da salımı zor. Şu üniversitetten ilgileneceğiz, elbette sizin dengeniz var. Ana yakta hükümetten ökül oturat. Biz dağı bağlayız, keyin özüsüne razıçılık айтабыз. Ал эми жаңы талапкер Бактыгүл Рыспаевнаны мен 30 жылдан бeri таныйм. Кыргызстандагы эң таанымал дипломатиянын өкүлү. Көп жыл Түркияда элчинин кеңешчиси болуп иштеген. Каламбекова Бактыгүл Рыспаевна Кыргыз-Түрк Манас университетинин биринчи проректору кызматына 2023 жылдын 28 февралынан тартып дайындалсын. Кабыл алып коюңуздар. Университет мен билгенден бери, курулгандан бери биринчи ушу эшик терезеси али курула элек бир гана бир жерге коюп отурган бир телефон менен башталган тарыхы бар. Селжан Жигит Шыраматұлы, Ариф Чағалар, Карек Молдобаевич үчөөсүн баштаган күнүнөн баштап университеттин баягы телчиги бутуна туруп өсүп келген күбө болгон кишилердин биримин. Университет албетте азыр аябай чоң жетишкендиктерге жетти. Мына дүйнөлүк рейтингтерде сиздердин атыңыздар жазылып турат. Университетте мына кечээ парламентте да 2-3 жолу депутаттар да айтты. Кыргызстанда билинген, таанылган сиздердин мөмөңүздөр, окутуп чыгарган студенттериңиздер дүйнөнүн туштарында иштеп атат. Сиздер аябай чоң эмгек жасадыңыздар. Барыңыздарга мен өзүмдүн атымдан ыраазычылык айтам. Анан ошол сиздердин ушул жерге жеткиргениңер, мындан бияна да уланта турган жакшы иштериңер бар, максаттарыңар бар. Биздин Кыргыз Республикасынын жетекчилигинин, саясий жетекчилигинин, министрликтин бул университетке арткан чоң үмүттөрү бар. Ошолорду аткара турган ушул жамааттын силердин көптөп жасай турган ишиңердин бир бөлүгү болуп калсам, мага бул сыймык болмок. Ошо араңарга кабыл алгыла, чогуу иштейбиз. Силердин ийгилигиңерге ийгилик, ошого шериктеш болуш, ошого кошумча кошуш менин милдетим. Yeni görevinde başarılar diliyoruz. Hoş geldiniz diyoruz.